Sorunomollanları taptır sırıyaçta. 116 sağın tuğla. Karamağa tıkpıt sırdık. Yen kapsayını sırıybuta. Дмитрий Кононович Сивцев Sorunomollan Суоттуга Чыркөөхө хадайга түмүллери терибите. Кине эппите. Бар жоңго нарокка өңө ол болор жиннээх бай. Дмитрий Кононович Сивцев Sorunomollan бигине аямняларынан улаппы көлөнөбит. Убастыр ай кехибитете. Кине орбут үлелері ныры кәлбәк. Бетіре елін әңер ұсалданынан, чыркағынан, өтік көлінен улаханнаға үлені оңырын барақтабды. Аңарды сесем музейдерін дәхен кехекенені. Олық өйдуғаны хүджар, убастыр. Улахан кехебет баллайды. Оннуттың бейі тырахалар мен тырахтан түрттәқпін. Тырахалар чыркақтыр бары елі олар бұт жаммыт. Бұ бүгін әңе дейрі кені тұғынан солынлары істен кәлім. Чыркақтыр бәйлерін көстерінен нәлектерегер музей тәрейенерелер. Он тұқтырын бүгін ұзы ағалылар. Әнянын өрілі халынлар етеді кәлі тұрылар интерегенен бәйі. Кені айымнеларыттан тоғы хаджан ағам бәуі болды. Учебникті де кейрер әті. Онна ол учебный программа тағынан интерегерген дағаны осколаны бітерін бар өкпіті дері. Оғылынан, рулынан да баран қолы бұра аған, қат-қат аған, хөбілер айымнелара болынай бұллайды. Onun bugün uttum bu Sorunomollan terəbi günündən ulus olqtaqtan barılan adalibin. Onna oğlar gutun katatan, oğlar gutur kapsan, ulu jomuttuğunan sengeren kinilerge öydetün. Oğlar bilgin uzu kiniyetten hat eydiler. Onun küs kime bolu? Sorunomollan Sakan Arotugar duhovna liderinden bilinmit kihibit. Bir ulakan sünkken soltalaq ülete bolar. Sana kestil perivottanan, sanattan taqsıtıgar, antılıgar kenikten ılbıt tılların suruyuta bolar. Sana kestil Bibliya perivoda, polный перевод. Bu hıcırkindeydi. Manna ediller. Saka jona ayı toyan tаңараларын veregen üs sürekteritten ılınnaktары nere? Tаңараны bilen, barı kuhagan jallıktan, bosqonan, anyuttan raharan, keni ыңырар, eğlek, taptallak, sırdık, keskillak olağır tiyektere. Sorunomollan известен и как фольклорист и автор учебников и учебных пособий по якутскому языку и литературе. Дмитрий Сивцев вел широкую культурно-просветительскую деятельность. Он является основателем Чыркөөхского музея политической ссылки, Ленского исторического архитектурного музея заповедника «Дружба», музея под открытым небом Хадаи в Татлинском Лусе.